Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Buradan kıraat 1. Ad-dersus selasune. 30. sabak. Muallimun, muallim. Muallimatun, heceke. Tilmizun, okucu. Tilmizatun, okucu kız. Telamizun, okucu ballar. Tilmizatun, okucu kızlar. Rojulun, kişi. Ricalun, kişiler. İmraatun, ayal. Nisaun, ayallar. Hazihi, ayallıkka, muannas bolgan ismi işaralardan bu. Tilka, tigilaya, buldağın jenski rod, orası aytkanda. Kabirotun, çoğ, buldağın ayallıkka tiyешелі. Muaddabatun, adeptu ayal, buldağın ayalga tiyешелі. Münacıdı telamizun, tanvin kelbeştigi, bu goyru musarifterden. Mefa'inun vazındar, anan mefa'inun vazını, şul iki vazın, goyru musarif vazındar. Jana keçeki sabaqtan aytып ötüran bolsaq, atşan dağın bu gayrimunsarif. Bu gayrimunsarif bolusunun şartı nun zayda min qabliha alif deyt. Nun zayda nun anda murda alif bolgon. Uşul birinci şartı bu gayrimunsarif bolsun. İkincisi sıfat. Bu atşan sıfat bolgonduktan bu gayrimunsarif bolup tanvin qabul algan emas. Atşanun emas, atşanu bolup oşun üçün tanvini jok kelgen. İhsanun nemne üçün oldu ile alif nun kelipdir o biroq tanvin qabul algan deyip turgan bolsa bu isim masdar anan sıfat emas. Oşo sebepten bu iki şartı tabılgandyktan gayrimunsarif emas. Hada rojulun, bul kişi. Hazihi imraatun, bul ayal. Hada tilmizun, bul okucu bala. Hazihi tilmizatun, bul okucu kız. Hada muallimun, bul muallim. Hazihi muallimatun, bul eceke. Hada tilmizu muaddabun, bul okucu bala adeptü. Hazihi tilmizatu muaddabetun, bul okucu kız adeptü. Hazihil mer'at kerimetun, bul ayal birişin. Hazal kalamu cemilun, bul kalem çıraylı. Hazal kalamu tavilun, bul kalem uzun. Hazal defteru cemilun, bul defter çıraylı. Hazihil medresatu kebiratun cidden, bul medrese ayavayşun. Medresetukum sagiratun, sizlerden medreseler kiçinekey. Aynel muallimatu ya Fatimatu huna fil fasli ya Aişetu. Muallim kayda ey Fatima, bul yerde klasın içinde ey Ayşe. Hazihil mimhatu cemiletun, bul öçürgüç çıraylı. Miklamati cemiletun cidden, benim öçürgüçüm ayavay çıraylı. Radhatun vasiatun, keng kalidor. Mihbaratun cedidetun, canı sıyaçilek. Hucratun dayyikatun, harf bölme. Kuratun kabiratun, çoğ top. Tinninatun sagiratun, kiçinekey soğulçugüç. Furşatun cemilatun, çıraylı şotka. Meta teci'u ileyna gadan fis saati thaniyeti ba'da zuhri. Kaçan bizge kelesin? Allah olsa bizge kaçan kelesin desek tamam bular. Erten peşimden keyin saat 2'de kelem deydi. Ma'a men teci'u ma'a uhti sagirati Fatimata. Kim menen birge keldin? Kiçinekey karındaşım Fatima menen birgelikte keldiyim. Men hazihi ya Umaru, hazihi uhti Aişetu ya seyyidi. Bul kim ey Umar? Bul menin ecem Ayşe ey mırzam. Hazihil bakaratu ghaliyatun ve tilke rakhisatun. Bul uy kımbat, atigil arzan. İşterayna hazihid dacacata bi 40 mellimen. Bul toğdu 40 tıyınga satıp aldık. Terkibini aytadıran bolsak, haza ismi işaralardan bolup mahala marfu mubtada. Rojulun xabar, mufrad xabar. Buga qaraydigan bolsak, öketen mubtadası muzakkar boldu. Demek xabari da muzakkar bolish kerak. Oşon üçün öketen bu yerda muzakkar. Hazadagan rojulda öketen muzakkar. Hazihim uratun deb o'qiladi. Sebebi bu yerdagi alif vasliya. Tushuntirib ketsek, alif ikkiga bo'linadi. Alif vasliya, anan alif qat'iya barda. Alif vasliya olsa, bu o'zine keyingi tamga sukundu bo'lib, andan murdaqi tamgasi hareketli bo'la turgan bolsa, yoziladi. O'qib bayqala turgan alifni alif vasliya deymiz. Alif aya olsa, al sözdün başında kelse de, ortasında kelse de sözsüz al keskin türde okuluş gerek. Alif vasliyaga misal alıp kele turamsak, keçegeli sabaklardan misali başında kelgen ihtarim degendegi başındagı alif oşol alif vasliya. Andan keyingile washkur degan wash dep shin ötüp ketişdigi. Wadan keyingi alif bul dagın vasliya bolup жатат. Oşon üçün oqulbay kalıp жатат. Negizi wa ushkur boluş gerek edi. Alif qat'iyaga ayta turgan bolsak, misali ukhti mına jerde ma'a ukhti dep. Şu jerde aya bolgан üçün ma'a depdir, anan ukhti dagın hareket oqulup жатат. Eger vasliya bolganda ma'akhti boluş gerek edi. Ma'dan ile khaga ötüp ketiş gerek edi. Biroq андай emas. Sebebi bu
qat'iyya. Жана такта айта турганбызсак, негизинде фейлдерде алиф васлиялар өтө көп экен. Бир эле баб ифал бабы гана ошондо ифал бабындагы алифи кат'ия болот экен. Калган фейлдердеги бардыгы васлия. Анан музори фейлдердеги мутакаллимдин, мисалы адрибудагы баштагы алиф ошол кат'ия. Фейлдерде жана дагы ошол фо айынан барганда хамза келе турабыз. Мисалы фон баргансы махмузул фо дейт. Айын барабарына келген болсо махмузул айн, лам барабарында келсе махмузул лам дейт. Ошол жердеги хамзалардын бардыгы дагы кат'ия болот экен. Андан башкаларын бардыгы алиф васлия болот. Ал эми ысымдарда 9 гана ысымда алиф васлия келет экен, калгандары бардыгы алиф кат'ия болот. Мисал айта турганбызсак, ибнун, ибнатун, иснани, иснатани, имроун, имроатун, исмун, истун, армудун. Şu 9 ысым алифтери васлия болот экен. Ал эми харфтарда болсо алифлам болуп келгендеги алиф көп жерде окулбай кетет. Ошол алиф васлия болот. Калган мисалы иладагы, истифамиядагы алифтер алар бардыгы кат'ия болуп эсептелет. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Хазихи өзү мубтада, имраатун хабары. Өкөтең муаннас. Мубтадасы муаннас, хабары да муаннас болуп жатат. Хаза мубтада, тилмизун хабар. Хазихи مبتدا تلميذة خبر. هذا مبتدا معلم خبر. هذه مبتدا معلمة خبر. هذا موصوف التلميذ صوت موصوف بريك مبتدا مؤدب خبر. هذه اسم إشارة مضطرب موصوف التلميذ صوت موصوف بريك مبتدا مؤدبة خبر. هذه موصوف المرأة صوت موصوف بريك مبتدا كريمة خبر. هذا موصوف القلم صوت موصوف بريك مبتدا جميل خبر. هذا موصوف القلم صفات موصوف صفات بريق مبتدا طويل خبر. هذا موصوف الدفتر صفات موصوفات بريق مبتدا جميل خبر. هذه موصوف المدرسة صفات موصوف صفات بريق مبتدا كبيرة خبر. جدا فعل حذف قلنغان مفعول مطلق تقديرda جدة جدة فعل حذف قلنغان. مدرستكم إضافة بولت مبتدا مدرسة özü مضاف كم مضاف إليه. صغيرة خبر. أين استفهامية خبر مقدم ظرف مكان بولت تقديرda كائنات болуп туруп خبر مقدم. المعلمة مبتدا مؤخر. يا ندى فاطمة منادى. هنا ظرف مكان تقديرda كائناتından. في جر الفصل مجرور جر مجرور تقديرda كائناتın болот. Şu taqdirda kainatın özü o taqdirda mahsus mubtadaның xabары болот. Taqdirda al muallimatu kainatun huna fil fasli болгондо. Yanıda Aişatu munada. Bul жерде Aişatu tanvin kirбей жатат дей турган болсо, бул жерде Аиша гойрумунсариф. Биринчиси муаннас болуштугу, марбута менен, экинчиси алам болгондугу. Ошон үчүн танвин кирбей жатат. Хазихи мавсуф ал мимхату сифат. Мавсуфат биригип мубтада, jamilатун хабар. مقلمة مضاف يا متكلم مضاف إليه مضاف إليه بريك مبتدا جميلة خبر. جدا فعل حذف قلنغان مفعول مطلق تقديرda جدة جدة فعل حذف قلنغان. رادحة موصوف واسعة صفات. محبرة موصوف جديدة صفات. حجرة موصوف ضيقة صفات. كرة موصوف كبيرة صفات. Бул мавсуфат бойдон калабы дей турганбызса, негизи ушу жерде жазыштан карай турганбыз, шойдон кала берет. Кошсу дагы болот, мисалы, тагдырда хазихи деген мубтадасы бар. Куратун кабиратун мавсуфат биригип, ошо хазихи деген мубтадага хабар десек болот. Qinninatun mavsuf, saghiratun sifat. Furshatun mavsuf, jamilatun sifat. Mata istifhamiyya zarf zaman tajiu fe'liне mutaalliq болот. Tajiu özümüz oru fe'l, foylasdan tazamlı müstatir jarşlan. İla jar na mahra majrur jar majrur mutaalliq tajiu fe'line baylanat. G'odan zarf zaman taqdirdagi ajiu fe'linden fi jar as-saati majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi ajiu fe'line baylanat. As-saati özü mavsuf, as-saniyati sifati. Ba'da muzaf az-zuhri muzaf ilayh. Muzaf ilayh birigib mutaalliqi taqdirdagi ajiu fe'line bolat. Bul özü g'odan da badal ba'z. Na'am muzaf man muzafin ilayh. Muzaf ilayh birigib zarf makan. Man özü istifhamiyya. Tajiu muzaf fe'l foylu aslından tazamını müstatir jarşlagan. Ma'a muzaf uxti muzafin ilayh. Uxti muzaf yay mutakallim muzafin ilayh. Uxti özü mavsuf as-saghirat sifat. Mavsufat birigib şunda muzafqa muzafin ilayh bolup zarf makan bolat. Taqdirdagi ajiu fe'liden. Fatimata olsa bul badal bolat. Uxti olsa mubdal minhu. Uxti izofa bolup kasra bolup jatsa badali nega Fatimata bolup fatha bolup jatat. Mubdal minhu menen badal erav bir boluş kerek ele go dey turgan bolsa, Fatimata bul g'oyrumunsarif болгондуктан bunun jarabalı fatha menen bolup jatat. Bunun g'oyrumunsarif boluşunun şartı birincisi muannas boluştuğu tamarbuta menen, ikincisi alam boluştuğu. Men istifhamiyya mubtada desek bolat, ja xabar muqaddam
Hazihi mubtadai muakhar. Yanuda Umar munoda. Hazihi mubtada uxti izofa bo'lib xabar. Uxti o'z muzof ya mutakallim muzofun ilayh. Aishatu badal. Qani bular g'oyri munsarif tanwin kelbeshligini. Yanuda Saidi izofa bo'lib munoda. Saidi muzof ya mutakallim muzofun ilayh. Hazihi mavsuf al-baqaratu sifat. Mavsuf sifat birigib mubtada g'oliyatun xabara va atif tilka rohisatun muatif hazihi al-baqaratul g'oliyatun muatifun alayh bo'ladi. Tilka o'zi ismi isharalardan bo'lib fathaga mamli mahalla marfu mubtada rohisatun xabari. Bu yerda aytish mumkin mubtada muzakkar o'xshab ketadi, rohisatun bu muannasga o'xshab ketadi desa, yo'q, tilka bu muannasga qo'yilgan ismi ishara. Shuning uchun ma'nan muannasda bu. Ishtaroya mavzufil na foilu hazihi ismi isharalardan bo'lib mavsuf ad-dajajada sifat. Mavsufat birigib mahalla mansub maf'ul bih desak bo'ladi. Sababi hazihi kasra mamli bo'lgan sababdan. Ijar 40 majrur jar majrur mutaalliq ishtaroyna fe'ilni baynat 40 o'zi adad milliman ma'dud bo'lib turib tamiz bo'ladi. 40 mumayyiz bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.